Poštovanje, dragi moji, dobrodošli natrag na naš kanal YouTube Capital Estate Balkan. Moje ime je Hatidža i za danas imam super ponudu koja se nalazi u naselju Mahmutlar, samo 600 metara od mora. Zaista kompleks ima apsolutno sve sadržaje kao u hotelu sa 5 zvjezdica. Današnja ponuda je stan 1+1, 58 metara kvadratni, namješten, a mi idemo da vidimo o kojoj ponudi je riječ. Prije nego što odemo u stan, ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite na naš YouTube kanal i da me kontaktirate na e-mail ili moj WhatsApp IB broj ukoliko imate nekih pitanja. A mi se vidimo za par minuta u stanu. Mahmutlar je popularno naselje koje se nalazi 17 km od centra Alanije. Ima fantastičan položaj. Nalazi se u istočnom dijelu Alanije s veličanstvenim planinama Taurus i prekrasnim pogledom na Mediteran ispred. Mahmutlar se proteže oko 5 km od Kestala na zapadu do Kargidžaka na istoku i jedno je od najvećih naselja u Alaniji. Međunarodna zračna luka Alanje Gazi Paša udaljena je 30 km od Mahmutlara. Međunarodna zračna luka Antalija udaljena je samo 150 km. Kako bi došli do centra Alanije, javni autobusi voze redovno od Alanije do Mahmutlara i natrag, a putovanje traje oko 20 minuta. Mnogi turisti i kupci nekretnina odabrali su Mahmutlar upravo zbog njegove lijepe atmosfere i opuštenog načina života. Mahmutlar se stalno razvija, u velikoj ekspanziji, i možete pronaći sve što vam je potrebno za ugodan život, tako da uopšte nemate potrebu da odete do Alanije. Tu možete naći apsolutno sve. Postoji veliki izbor restorana, kafića, barova, trgovina, banaka, ljekarni, frizerskih salona i mnogo toga. Također u Mahmutu se održava 2 puta sedmično lokalni bazar, na kojem možete pronaći svježe voće, povrće, začine, odjeću i mnoge druge stvari. I evo, nalazimo se na 4. spratu gdje se nalazi i naša današnja ponuda za vas. U ovoj zgradi ukupno imate 3 lifta i apsolutno sve sadržaje kao u hotelu sa 5 zvjezdica. Idemo da vidimo kakav je to stan koji sam odabrala za danas. Tu imamo mali hodnik i tu odmah sa desne strane imamo ormar gdje možete odložiti vaše kapute i obuću. A sa lijeve strane je kupatilo u kojem se nalaze svi kupatilski elementi i mašina za veš. Tu se nalazi spavaća soba gdje imamo jedan bračni krevet, ormar za vašu garderobu, noćni stolić te veliki prozor, znači, koji se pruža do poda. U ovom stanu imate i podno grijanje također, a sad idemo u dnevni boravak. Dnevni boravak i kuhinju koja je otvorenog tipa. Prelijepa kuhinja, zaista bijela tehnika. U kuhinji od bijele tehnike imamo frižider, rernu plahtu te toster, znači nedostaje samo mašina za suđe. Zatim tu imamo komplet od 3 stolice, sto koji ide na balkon i onda ulazimo u dnevni boravak. Tu imamo jednu sofu, ugao, zatim televizija. I izlazimo na balkon koji je solidne veličine. Pogled imamo na planine i na malo mora. Opet naglašavam, mali dio mora se vidi. Tu je ispred odmah Akdenis, novi shopping centar koji se otvorio u Mahmutlaru. Znači, ovaj projekat je udaljen nekih 600-700 metara od mora, ali do Ataturk ulice i glavnih sadržaja infrastrukture je udaljeno možda nekih 300 metara. Znači, apsolutno što se tiče lokacije, lokacija je izvrsna. A što se tiče cijene, ostanite do kraja ovog videa i saznate koja je cijena.
A sada da vidimo koji imamo sadržaj u ovom kompleksu. A što se tiče sadržaja koji imamo u ovom kompleksu, ovaj kompleks posjeduje recepciju, zatim mini bar kafe prostor, unutrašnji vanjski bazen, dječji kutak, vanjski dječji park, sauna, hamam, fitness te zelena površina gdje možete uživati svakodnevno sa vašom porodicom. I ono što ste na posljedku svi očekivali, a to jeste cijena stana. Cijena ovog stana iznosi 84.000 eura. Sve ono što ste vidjeli u stanu i oko stana u kompleksu može biti vaše za 84.000 eura. To je bilo sve što smo pripremili za danas, a ostavljam vas da uživate u prelijepim prizorima Alanje. Mi se vidimo u drugom videu. Ćao!